Evo pokazat ću vam kako se u Blenderu može napraviti ovakav oblik ovdje gdje se dvije površine spajaju na ovom tu dijelu, ali to moramo napraviti bez da sjebemo topologiju, znači topologija je tu najbitniji dio. Prvo uzmemo jedan mesh plane i njega podijelimo jedno, dva ili tri puta, onda uzmemo ovu tu površinu od iza, to ćemo extrude prema gore i ovaj tu dio spustimo dolje, ovo tu još malo dignemo prema gore, onda malo extrude, ovo tu bacimo iza, ajmo još jedan extrude ovdje i ovo tu malo maknemo prema iza i sad nam treba subdi, znači imamo control 2, 3 i onda object shade smooth, možemo pobrisati ove tu površine od iza i sa strane jer nam ne treba, samo će nam smetati trenutno. I sad tu se stvari zakompliciraju jer tu većina ljudi sjebe ovaj oblik zato što oni dodaju ovako loop cut ovdje i ovdje. I dok to izgleda dosta dobro ovdje, problem je u tome što sad imaš dva nova loop cuts koji će tebi ići oko cijelog modela. I ako imaš neke druge oblike na nekom drugom dijelu tog modela, onda ti tu mogu nastati veliki problemi kao što vidiš na primjer ovdje. Znači bolja metoda za ovo tu je da stavimo jedan loop cut ovdje tako da ovo tu nije više trokut već je neki kvad. I onda ćemo uzeti ovako ovu tu površinu koju vidiš sad na ekranu i tu stisnemo iza inset da ovako dodamo novu geometriju ovdje sa strane, ali naravno isto moramo stisnuti B da ne dobimo ovaj dio tamo od traga. I evo pogledaj, sad je to puno oštrije, ali nemamo isti problem koji smo imali ranije kad smo samo koristili loop cuts. Isto to možemo napraviti tu na ovoj površini sa strane i onda možemo tu na vrhu ovako uzeti ovaj rub, Ctrl B, ovo potegnemo do kraja, ovo tu dissolve edges i evo ga, oblik je spreman i savršen. Ako želite još naučiti o Blenderu, onda me zapratite na ovom tu profilu ili mi pošaljite neko pitanje pa se vidimo u sljedećem.